Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Oh, namuntu of course hi ta khe vulavula hi Gagash. Even then makumu vhele hi ta khe hetelela hi kokwani Chauke. So ta sungule Gagash very tani swi hinkwenu swi tiva ku Gagash very a tshama tifleteni a swilo leswi swi hundla and stuff like that. But ku ve ku va na an update na hi delay na ni yimela ku Gagash maybe a nga vula swin'wana, unfortunately a nga vulangi, so hi to speculate ku swi endlisa ku yini. Mara first of all hi ta sungula hi vekela video leyi a nga fika a yi vekela hi yexe ka page ra yena. A hi tlangeni then hi ta vulavula afterwards. Yeah, and then from there, very cool. You the images. First of all, if you got hala kobvo, even then avec this image. So at this point, we can speculate. It's a damn dauli lo ishava Gagash or rent. That's it. That's it. Those are the two possibilities. Of course, but it's very clear, very good. So, move to a new place or a new area, and stuff like that. And then there was also another picture. As you can see, and stuff like that. Why Facebook inga zoom enough la? Yanzi ngena ile phone in la hey nto swi nga zoom kahle la. So as you can see waswona picture yana ile la khumbini, and then loko khe na nguta hala tlhela swona ku it's a house swi clear ku yindlu ndhawu leyi yindlu a hi flat le hansi kahle. As you can see na garage yi kona halani tani leswi mi nga swona ka video leyi, it's a double garage. So swa tikomba ku yindlu ndhawu leyi very Gagash ka yona. Mara sofo leri na ku le ra yena musi a ro leri a tirhisa leyi na ku ro u move na rona and stuff like that. As you can see kwala a swi hela kwala ni tlha posta another image la nga fatsela ku tana na hi ta pfula bed. As you can see kwalano yeah e blanca lo a vudela swi ve swi dipfula to suka and then fish tank xa Gagash lexi. As you can see even his TV, as you can see kwala na desk na tafula ra ra nyuwana ra blanga tani leswi mi swi vonaka kwalano. Okay yeah na mbedo swin'wana swi normal. As you can see kwala so swi tikomba ku ri obvious i yindlu tani leswi nga swi vula swona space xikulu na ku ya hala loko a na tshamela hala sofeni hala, and then this side ku tlhela ka hana space na tiromu mi swi vona ku ti hlayini. But then overall nga vula tani ku congratulations to him on his new place, either or rent or you xava, it does not matter. Nga vula tani ku swi kahle ku sa move into this place, swi komba yi ri kahle. Unfortunately a nga handlangi live a hi nyika hi tour unexpected swona, mara se ni vona swi teka masiku manje. As you can see se vo ma 3 days seni swi tikomba na ku ta teka yena nkarhi I guess a ni twi na ku maybe a ta a sa endle a tour kota ku vona ku ndhawu leyi va yi ri xinjhani and stuff like that, like some sort of a review and stuff like that. Mara hi busy blood wena mi nga na a business opportunity yi kona la, because he posted that post na nga va tsala ku where can I get this, mi nge swi twisisi ma 2000 mi yela a mi na miti a fika veka leswi leswi. As you can see so swilo leswi a swi vekeliwa ngopfu ka ti-room divide khale. I'm not sure ku swi nga endla na loko no searcha na a swi veka ka ti-room divide khale ku khale tiko xa hatlele a ku ri swona swa sign swa mimiti ya vanhu vo fuma swilo leswi khale swilo swa yena mi swi vonaka la. I'm not sure if I will find anything related to this. Let's try to see hi vona ku okay swa homa swona but swi swa so ku hi swa swina a swi khavisa khale.
And then very based on his last post, if katsala ku ho ti twisa vana va mhani hala kovo, as you can see kwalano, and then a kombisa ku hanu sweka se hi swekini. Ya na swimara swi vona kwalano, a ni munhu wo secha swilo mara ndzeni secha ku poto leri ro ndlisa kwini ri posta na hi gagashi, ni swi hleketele ku nga ku na a reason. A leswi ni nga swi fana swi kuma ni vhete ni swi vona ku hayi impela there was a reason, because loko se hi ya ri cheka poto leriya like in terms of prices, yeah, you can see it's very expensive. Where are those prices? I think I manje, oh yeah, from over 1.6, as you can see about macro. Yeah, it's very expensive. It range around those prices and stuff like that. So Archie Bank, it's not cheap. It's not cheap. Yeah. Good tirhisiwa swa manyanga ya swa pa 1.6 ka macro, as you can see loko hi check kwalano ka mashopi ya straight swin'wana ni very sure kuma ku swa the fake, but yeah swa ku 1.6 and stuff like that. So hi, congratulations to him. As an outro very tele mafenya in terms of live linga endlo very kokwani jawo si rini manjeni. Hambi mile ka mtititi, mile ka matiyani, mile kwini hinkwako minga ni fika hinkwako. Mi nga nchelelanga na petrol, mi ni hakela mali ntsene loko ni fikini na tiraka. Laha kha hi adirese timhaka ta scam leti va kha ti humelela ka masiku ya lama ya sweswo kha yi kombisa ku a mi yi hakeli mali loko yi ta ku boreni until yi ze yi fika laha yona yi tshame na diesel yo taliya ya hakeliwa mali ya petrol or diesel, munhu if yi yima la yi fika leyi kona se a hakelaka and stuff like that. Ko mi nyika ku mali ivi mi yi vona tiraka yi sungula ku tirha. Loko ku ri ku mi la ku hakela mali ma ya tiofisini ta Megiyani, mi ya hakela a tiofisini, mi ta fika mi kuma vatirhi va kokwani Chauke i vanhwanyana vambirhi. Mi ta fika mi va kuma va ku saseka va nhlonge wo basa, lana u nga tshuka ku i tikumela munhu u n'wi gangisa. Loko nga ri na nsati wa tshuka i tikumela nsati hi ku ava yo tekiwa, va yimele ku nkarhi wun'wani va ta hlamuriwa. A ni hosi veri vukati i byi kuma hinkwako, wa byi kuma byaleni vukati, wa byi kuma na le ntirhweni, sweswo taniya. Loko va vona mi nga va chavi ku va gangisa a va tekiwangi, va saseke nguva vatirhi va kokwani Chauke leswaku i to phomapoma rihla kahle loko i va vona i nga ri vali. Loko wo ta hofisini nga va gangisi swi vula ku se i ri va famba tin'anga hikuva sasekile, i ri a va fambi tin'anga vatirhi va kokwani Chauke hi ku hu tsandzeka ku va gangisa se va ku vo loyiwa ku va sasekile. Munhu a ti make-up mara a ti make-upela mahala a ta laha hofisini, wena fiki ku laha ku borha mati tsandzeka ku n'wi byela ku hayi sesi 1 2 3 mara tinyana mambirhi manharhu mani. Phela se va complaina le hofisini vatirhi va mina ku ve rhamba gangisi n'wini, mi fika mi hakela mali munhu loko a mi famba entswini mara mi swi endlaku mara magazi. Vanhu va sasekini va kahle a mi va byeli nchumu, kumbe ni va byela hamba ambala switofi ku fana na lava tirhaka la tlilabeni. Loko mi hamba ambala switofi loko mi ya ntirhweni, loko customer yi ta mi nyika xitulu yi tshama, munhu loko a hundzuluka nkarhi wun'wani yi ta va na marito. Hayi kona va gangiseni va ka hina proper gangisani vatirhi va mina hi vanhu mara na loko mi ta kwala tlilabeni a mi va gangisi va complain ene va sasekini vanhu, kumbe ku va na xinyama xa vanhwanyana ntazani va vutisa ku hayi ene n'we mi ya ku Durban, mi ya ku kwala vo Cape Town, mi vuya na mati mi ta nyika vanhu lava nkarhi wun'wani a va ta voniwa. Mbili ya mi yi vava ngo swi vava ngo mati ya ku hlambi basa i tshiti make-up ndlana mun'wala i jikajika dorobeni nga gangisiwi. Hi yo mhaka leyi mi kumaka ku se munhu i tikuma se a famba a tolatola na swiwacha vilongo hinkwaswo leswi why ni nga. Hayi fambani guys, fambani ofisini ya kokwani Chauke mi ya gangisa vatirhi va yona, fambani fambani guys, I think ni ta mi komba yona afterwards la ofisi ya kona. Why hi munhu sasekini mara mu n'wi gangisi mi nga chavi ntamta loko ku ri ku mi nga ri na mi swi tiva ku mi kahle loko va mi gangisa mi kahle a swi kahle mele ku xa maleni a va gangisiwi vanhu lava. Phela va ta gina se va xela na mina ni nga mulungu wa vona yena hi gangisiwi se hi vona n'wina kokwani Fonyo a ni n'wema va tshiki se mi ta ku vatirhi va mi va ni gangisa n'wina mara ku na probleme vo tihlayisa masiku lama hi pheka vabyiwa hayi ta vuya mi ya mi va gangisa guys, mi va gangisa le ofisini le. Okay. Ndhawu kho a yi lahli kwala ka straight line R81 towards Shoprite le ya khale ndhawu leyi side reriya. Nga ngheni kwini kambe kwini ndhawu ya kona swi netiweke kha yi le ka swona.
Hayi, it's opposite Shoprite liya ya khale liya mi tivo yi nga leyi nga kwalaho ka R81 a yi lahli very very hinkwenu hi ndi koho sayiti ra va Nando's laha, so it's opposite. Loko mi languta Shoprite hala ofisi ya koho yi va yi ri ka this building leyi nga ka sayiti ra hala. Ya so obviously vhele moxoko yaleyo kwala ya tikomba kwalaho. Ve ri borha mati Lawrence and Dolense as you can see swa tikomba kwalaho. So hi yona ofisi mi ya va gangisa guys, mi ya va gangisa hi la ku twa vumbhoni hi kokwani Chauke next time. Hi leswo loko ku ri amukeza mi subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe. Tsutsumani kuna DJ Stilinski Wemgele makaya metakayela Tsutsumani kuna DJ Stilinski Wemgele makaya metakayela Nuku uzeletela vanu uko mina anisheji wone nyeka chibiyana utavona nitache Uzeletela vanu uko mina anisheji wone nyeka chibiyana utavona nitache Nuku nizamishwa mula nuku jo arisa zish Gently mejiki na yo arisa zish Nilokala niswitika menta tamesa jizishi Ileso Tisa, Banakatolo, Wogigela, Zeke Zaramita Mako Zeshmara.